I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Obavezno like, share, subscribe i odgledajte ovaj video do kraja jer ćete u njemu čuti možda i najkorisnije stvari koje ste ikada mogli da čujete na YouTubeu, a tiču se vašeg zdravlja. Kao što vidite po naslovu videa, danas pričamo o testosteronu, tom hormonu koji nas čini pravim muškarčinama, odnosno trebalo bi da nas čini. Nekada davno manjak testosterona nije ni postojao kao neki zdravstveni problem kod muškaraca, ali kako je društvo napredovalo u svakom smislu, modernizovalo se, menjalo svakodnevne navike, način ishrane, smanjivalo fizičku aktivnost i kako je došlo do još mnogo drugih promjena, tako su vremenom nastali i problemi sa nedostatkom hormona muškosti. O tome ću napraviti jedan ili možda čak i više posebnih videa, ali hteo sam da vam danas skrenem pažnju na činjenicu da u današnjem svetu sve veći broj muškaraca ima problema sa niskim nivoom testosterona. Postoji mnogo razloga zbog kojih dolazi do pada testosterona i o tome će biti više reči u nekim drugim videima. Također, postoji dosta načina za povećanje testosterona kod muškaraca i to na prirodan način, preko pravilne ishrane, pravilno dozirane fizičke aktivnosti, pa sve do nekih naizgled najobičnijih svakodnevnih navika. A u današnjem videu fokusirat ću se na ishranu, odnosno daću vam spisak od top 5 namirnica koje dokazano pozitivno utiču na prirodno povećanje nivoa testosterona. Ostanite do kraja videa jer dobit ćete i šesti, bonus savjet. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Pošto ste lajkovali ovaj video i pretplatili se na kanal za još ovakvih visoko kvalitetnih videa, prelazimo na stvari jer ne bih nepotrebno da vam trošim dragoceno vreme. Vidim da vam već nije svejedno jer skoro 2 minuta niste pogledali ništa beskorisno na TikToku. Prva namirnica za prirodno povećanje testosterona je masna riba. Konzumiranje masne ribe deluje na više nivoa hormonskog i metaboličkog zdravlja. Masna riba, poput lososa, sardine, skuše ili haringe, bogata je omega-3 masnim kiselinama koje imaju ključnu ulogu u pravilnom funkcionisanju endokrinog sistema. Omega-3 masne kiseline poboljšavaju strukturu ćelijskih membrana, što omogućava hormonima, uključujući testosteron, da efikasnije deluju u organizmu. Također, omega-3 masne kiseline smanjuju hronične upalne procese u telu. Hronična upala je jedan od faktora koji direktno snižava nivo testosterona i postiče lučenje kortizola. Kortizol i testosteron funkcionišu u opoziciji, odnosno kada je jedan visok, drugi skoro uvek pada. Zbog toga je poželjno imati što niži nivo kortizola da bi telo moglo neometano da proizvodi testosteron. Masna riba je jedan od najkvalitetnijih prirodnih izvora vitamina D. Vitamin D se u organizmu ponaša poput hormona i snažno je povezan sa nivoom testosterona u krvi. Omega-3 masne kiseline imaju važnu ulogu i u očuvanju zdravlja testisa. One doprinose boljoj funkciji Ladygovih ćelija koje su direktno odgovorne za proizvodnju testosterona. Masna riba utiče i na kvalitet sperme, a u interesu svakoga od nas je da nam sperma bude što kvalitetnija i da imamo što više vrhunskih plivača. Jaja. Jaja predstavljaju jednu od nutritivno najkompletnijih namirnica u ljudskoj ishrani. Posebno je važna uloga žumanceta, koga se i dan danas mnogi ljudi plaše i smatraju da je štetnije po zdravlje nego cigarete. I sve to zbog toga što sadrži holesterol, koji je navodno loš, a u stvari je osnovni gradivni element za sintezu testosterona. Bez dovoljnog unosa holesterola, telo ne može optimalno da proizvodi ovaj hormon. Pored holesterola, jaja su bogata i vitaminom D, o čijem pozitivnom utjecaju na hormon muškosti sam već govorio, pa ne bih da se ponavljam samo da bi mi video duže trajao i ja zaradio mnogo više love na pregledima. Ja sam skroman žabac, zadovoljan sam ako ste i vi zadovoljni kvalitetom mojih videa. Jaja su odličan izvor visoko kvalitetnih proteina, koji su neophodni za očuvanje i izgradnju mišićne mase, a veća mišićna masa pozitivno utiče na hormonalni profil muškarca. Odnosno, veća mišićna masa, a u isto vreme nizak procenat masti u telu, ali ipak ne previše nizak, doprinose višem nivou testosterona. Što se tiče bitnih minerala, jaja sadrže cink i selen, koji igraju ključnu ulogu u zdravlju testisa i proizvodnji testosterona. Školjke. Sada sledi jedna namirnica za sve vas bogataše koji me gledate. Razmišljao sam da li da je smestim na ovu listu, ali morao sam jer zaista ima veliki utjecaj na povećanje testosterona. Ali ima jednu veliku manu. Preskupa je. Ako ste jedan od mnogih koji mjesec nekako preguraju na minimalcu, ova namirnica verovatno nije za vas, jer biste nakon jednog dobrog obroka sa školjkama ostatak mjeseca morali da pregurate na vodi i vazduhu, što svakako nije dobro za vaše hormone. Ali zbog ovih sa nešto većim primanjima, evo zbog čega su školjke dobra namirnica za testosteron. Školjke, a naročito ostrige, spadaju među najbogatije prirodne izvore cinka.
Cink je jedan od najvažnijih minerala za proizvodnju testosterona u muškom organizmu. Njegov nedostatak direktno se povezuje sa padom testosterona, smanjenim libidom i lošijim kvalitetom sperme. Ovaj mineral ima ključnu ulogu u radu Leydigovih ćelija u testisima, koje su direktno zadužene za sintezu testosterona. Školjke sadrže i visoko kvalitetne proteine. Već sam objasnio zbog čega su proteini važni. Ne želim da se ponavljam. Ako niste zapamtili, pažljivije me slušajte ili vratite video na deo o jajima. Školjke su također bogate omega-3 masnim kiselinama. Školjke sadrže i selen, mineral koji štiti ćelije testisa od oksidativnog stresa. Oksidativni stres može narušiti hormonsku ravnotežu i smanjiti proizvodnju testosterona. Zeleno povrće. Pored mnogih drugih benefita po vaše zdravlje i imunitet, povrće, a u ovom slučaju pogotovo ono koje je zelene boje, ima pozitivan utjecaj na nivo testosterona. Zeleno listnato povrće poput spanaća, blitve, kelja i rukole bogato je vitaminima, mineralima i antioksidansima koji podržavaju hormonsku ravnotežu. Iako se često ne povezuju direktno sa testosteronom, jedan od ključnih minerala u zelenom povrću je magnezijum, koji ima sposobnost da poveća nivo slobodnog testosterona u krvi. Zeleno povrće je bogato je vitaminom K, koji doprinosi zdravlju kostiju i pravilnom radu endokrinog sistema. Sadrži značajne količine vitamina C i beta-karotena, koji deluju kao snažni antioksidansi, a antioksidansi smanjuju oksidativni stres u organizmu, koji može negativno utjecati na funkciju testisa i proizvodnju testosterona. Zeleno povrće ima utjecaj na regulaciju nivoa kortizola, odnosno postoje istraživanja koja pokazuju da postoji veza između konzumiranja zelenog povrća i dobrog raspoloženja. A naučili ste već, što manje stresa, to više testosterona. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Crveno meso. Crveno meso, poput govedine, junetine ili teletine, predstavlja bogat izvor nutrijenata ključnih za proizvodnju muških polnih hormona. Jedan od najvažnijih minerala koje crveno meso sadrži jeste cink, koji je esencijalan za sintezu testosterona i normalnu funkciju testisa. Također, crveno meso je odličan izvor zasićenih i mononezasićenih masti. Holesterol ima jako važnu ulogu u proizvodnji testosterona, pa su zdrave količine masti neophodne za sintezu nama najbitnijeg hormona. Crveno meso sadrži velike količine visoko kvalitetnih proteina sa kompletnim aminokiselinskim profilom, što je jako važno za povećanje i održavanje mišićne mase. Još jedan važan nutrijent u crvenom mesu je gvožđe u hemo obliku, takozvano hemsko gvožđe, koje se lako apsorbuje u organizmu. Adekvatan nivo gvožđa poboljšava dotok kiseonika od tkiva, uključujući i testise. Crveno meso sadrži i kreatin, koji povećava snagu i poboljšava mišićne performanse. Došli smo do kraja ove liste od top 5 namirnica za prirodno povećanje nivoa testosterona. Neke od ovih namirnica možete konzumirati svakog dana, neke nekoliko puta nedeljno. Eksperimentišite. Naučno je dokazano da svako od njih ima izuzetno pozitivan utjecaj na povećanje testosterona, tako da njihovom kombinacijom možete u bitnoj meri poboljšati vaš nivo testosterona, što će direktno utjecati na svakodnevno bolje raspoloženje, više energije tokom dana, bolje reproduktivno zdravlje i više nezaboravnih uspomena iz spavaće sobe za vašu lepšu polovinu. A da, umalo da zaboravim, obećao sam vam i 6. savjet. Spavajte više. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga, ostavite komentar, pretplatite se i kliknite na neke od ova dva videa na ekranu kako biste nastavili da slušate korisne stvari.